Buddha. Daghan man og pagsulay apan gunit lang way buhi ay kaya nga tong kinabuhi paswertihay kung unsay muigo sa imo di na ka makalikay. Diri sa kalibutan daghan patag wa masabtan, daghan patag angay makatunan, labi nas kinabuhi sa dalan, lahi-lahi imong maagian, klase-klaseng tao imong masugatan, klase-klaseng batasan, adunay uban maayo ra sa atubangan, pero kung imo nang talikdan dayon pangunay og kauban, kung huyang kakaalaman pildi na kang daan, kung postura lang imong basihan, daghan kaayog nagsakuban sa tinuod nilang binuhatan, ug batasan di ka kumpiyansahan, nagsana lang tarong na tao sa kalibutan, labi nag-adunahan, kusog kayo mang down kay lagi sila kwartahan. Daghan man og pagsulay apan gunit lang way buhi ay kaya nga tong kinabuhi paswertihay kung unsay muigo sa imo di na ka makalikay. Daghan man og pagsulay apan gunit lang way buhi ay kaya nga tong kinabuhi paswertihay kung unsay muigo sa imo di na ka makalikay. Tanang problema na ay kasulbaran basta aduna lang tay pagsalig sa atong amahan sa kahitasan, ligita niya pasagdan, daghan man og katalagman pero daghan sa tagakatunan sa mga bati na tong binuhatan, wag yun nato nabantayan nga nisubay na ta sa sayop nga dalan, diha na nato nabantayan nga tanan nga gipatilaw na tatagam, tanan diri sa kalibutan binuhat sa atong amahan pero ato rang giabusaran, ug wa kini mauyon nang sa atong amahan, mao kitang tanan gisilutan, hinaot kining tanan mahimong sundanan nga di na kita mohimo og sayop na mga binuhatan. Daghan man og pagsulay apan gunit lang way buhi ay kaya nga tong kinabuhi paswertihay kung unsay muigo sa imo di na ka makalikay. Daghan man og pagsulay apan gunit lang way buhi ay kaya nga tong kinabuhi paswertihay kung unsay muigo sa imo di na ka makalikay. Daghan man og pagsulay apan gunit lang way buhi ay kaya nga tong kinabuhi paswertihay kung unsay muigo sa imo di na ka makalikay.